aha mukoro go kuzika Canon Joseline Kemirembe Bishop Sheldon Mwesigwa yamuhera obujurizo kwa birariyo mukaza rugamba mazima kandi wo mwekambi shabahori ohandiko cyara tugere n'umurimo witu gendo nawe kuna bile kireba ntachi kaboke cyo kurebera kuri kareji y'abantu mu rugero kwikiriza wakora namana ukamana akira mu muntu wa mani wo muhendo akagumisiriza kakire bitu ya mani ukamukama yamwe musya yamwe muntu wa mani wo kutangaza yamanya president yako utaniye kwa basiku oguhona bire namanywa mnongo mbintu bibyo butegeki obwa kabaho kansara kandi abirariye nkunzi y'ekibina cha NRM simarhanga webichonche mukamarhanga kuhereza abantu be kandi abirariye rukundo abirariye n'amazima twakugira amazima kikabe kintu cy'ubungi ogu yasiga bijukura umushanju abashasha no kufa kwa nyine nkurubo kandi bamugamba wonko birayijiro kukunda Occupied with joy and happiness. Kaka complimented biblical love. Her love echoed through acts of kindness. Kaka embodied 2 Corinthians chapter 9, verse 7. As a cheerful giver. Kaka would always make time to call me weekly at school and ask my namesake, how's your wallet? Or let me buy you a coffee. Not only did she give monetarily, omukamwana yayereko kutino ko arahangara tine nyina zarowa kugira ngo abirariyo muzire kandi abira bahangi no makawe niba nakora ko mwana wanje ati ni manyaro nadakushobize ati wari nadakanshobize ati nadakushobize atungane kushaba omkunde atarubona abona. So I want to promise today this fast for the places. Ninja kumani wirunat, ninja kurebera mpaka akandaga n'umwana w'indijo one time there is a whole privilege in a good hotel genda olimere joyagala oberawo ku office obulungu bw'enkuwadde. Sometimes the luck comes when it has not come on the same exact time. So hagi nsabonziriremu. banywani be bebembirwe Stanley Katembeya nabo bahayo kutonzya kwabo. Twino mushikaragenze wagenda tinkumanya ndakurateho wene kuna kushanga ngambiro ruhanga utuyiganda mu kana sikera mu obwatika nawe yicara ko kujya gutambira itakasiskira ubwo mutara kana na supply ngebyo kuya by'amahiri na Robert nanisha wenerewa kuri Robert wena wakagumaye na hata kibayo Robert mwebare aba bakatebyo bingi by'amahiri amahiga kibagatine sente bagumana batebyo kuya icyo gutuma mahura bwarga on ministry and veterans. Nze ndi Muslimu amwe hat Joseline Canon naye watuka ewaffe Joseline aba Muslimu Omugenza ferira myaka nshanju y'obukuru kandi yasiga omwana omwe nabijukura umushanju amakuru agasha kwa Ariwaswa na Evans Taremwa.